Pomaže Bog, poštovani sugrađani. Evo simbolično upali smo svetlo ovde u prostorijama Srpskog pokreta Dveri u Požarevcu, a sve sa idejom da ovo svetlo obasja ceo naš grad Požarevac, koji po mom mišljenju već duži niz godina unazad se nalazi u potpunom mraku. Danas, kao i u nekom narednom periodu, ću postavljati pitanja aktualnoj gradskoj vlasti, ali ne sa ciljem da mi oni na ta pitanja odgovore, već sa ciljem da što veći broj obmanutih građana Požarevca vidi gde živimo, ko nam vodi ovaj grad i da se zapita da li mi ovo zaslužujemo. Moje prvo pitanje danas ću uputiti gradonačelniku grada Požarevca, a ono se odnosi i na sve njegove saradnike, njegove zamenike, članove gradskog veća, direktora javnih preduzeća. Obaveza jednog gradonačelnika je da bude gradonačelnik svih građana Požarevca. Ako je to tako, onda mi nije jasno zašto se gradonačelnik, kao i svi njegovi saradnici, obraćaju žiteljima Požarevca iz prostorija Srpske napredne stranke. Jer je ovo grad Srpske napredne stranke ili grad svih žitelja Požarevca. Obraćanje gradonačelnika, članova gradskog veća, direktora javnih preduzeća i stranačkih prostorija je nedopustivo. I za mene lično predstavlja vređanje inteligencije i omalovažavanje svih nas koji gajimo animozitet prema Srpskoj naprednoj stranci. Ovu priliku koristim da zamolim gradonačelnika da nam svima odgovori sa kojim pravom to radi i da li on konkretno i moj gradonačelnik. Kada kažem moj gradonačelnik, mislim na sve ljude, kao što sam već rekao, koji gaje animozitet prema Srpskoj naprednoj stranci. Drugo moje pitanje danas koje ću postaviti jeste pitanje stranačkog zapošljavanja u našem gradu. U našem gradu je jedini kriterijum, odnosno uslov zapošljavanja članstva u Srpskoj naprednoj stranci. Kršeći zakone, a posebno mislim na zakon o izboru direktora javnih preduzeća, vladajuća stranka zapošljava u javnim preduzećima i na najbitnije lokalne funkcije postavlja isključivo poslušnike Srpske napredne stranke. Kriterijumi za zapošljavanje nisu sposobnost, obrazovanje, kvalifikacija, niti bilo šta drugo. Jedini kriterijum je lojalnost Srpskoj naprednoj stranci, dovoljan broj prikupljenih sigurnih glasova, dovoljan broj pristupnica, odlasci na mitinge širom Srbije, odnosno redovnost u autobusima koji članstvo Srpske napredne stranke voze po Srbiji. Najstrašnije u celoj ovoj priči jesu naši stariji sugrađani, sa kojima se dosta lakše manipuliše. Obmanuti, izmanipulisani, za posao sinu prodaju budućnost unuku. Do kada to mislite da radite? Gospodo iz vladajuće stranke, postavljate na radno mesto koristeći svoj društveni i državni položaj ljude koji su lojalni Srpskoj naprednoj stranci i tako pribavljate korist za vašu stranku. Nije, gospodo, korupcija samo uzimanje novca i mita. Stranačko zapošljavanje, koristeći društveni i državni položaj, predstavlja koruptivno delo. Kada smo već kod korupcije, preći ću i na moje treće pitanje za danas, a to je nešto po čemu je naš grad Požarevac poznat u celoj Srbiji. Nažalost, nije naš grad poznat po razvijenoj industriji, po ogromnom broju stranih investicija ili nečemu dobro. Naš grad Požarevac je poznat po, tako reći, velikom broju hapšenja najbližih gradonačelnikovih saradnika. Svim tim ljudima koji su privođeni i puštani, ne znajući ni da li su krivi ili nisu, se na teret stavljaju dela korupcije, davanja i primanja mita. Kako je moguće da svi o tome ćute? Kako je moguće da gradonačelnik o tome ćuti? Kako je moguće da se gradonačelnik Požarevca ni u jednom trenutku nije obratio građanima Požarevca, pa makar
iz prostorija Srpske napredne stranke i objasnio im zašto se to dešava. Za kraj ovog mog prvog obraćanja, za one koji vode ovaj grad imam jednu molbu i jednu poruku. Molba je da na ova pitanja koja sam postavio odgovore sami sebi ujutru u kupatilu pred ogledalom. Meni ne moraju, ja odgovore znam. A poruka je, parafrazirat ću našeg poznatog glumca Dragana Bjelogrlića, ako ste mislili da je Požarevac samo vaš, e pa malo je naš. Kako činili, tako nam Bog pomogu.